प्रादेशिक आराखड्यात दुरुस्त करूंक खूपच कटकटी आणि वेळू लागतलो। ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राईट्स सवलत आराखड्यातल्यो चडशो अडचणी पयस करतली म्हणून विजयाचो आर्ग्युमेंट। See, we are introducing 3 new definitions. One is something called accommodation reservation. Suppose the government wants to have a public project in prime real estate. एकट्याचो जर प्रोजेक्ट आहा आणि तो प्रोजेक्टान आमी ताजे कडेन वर्कआउट करून गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट तो बांदून दिता आमकां। आतां तो बांदतकर ताजी FAR कमी जाली, ताजेर आमी ताका एक्स्ट्रा FAR दिवन थंयच ताका आमी पयशे दिनासतना FAR ऑन लिव ऑफ FAR वी एडजस्ट। सेकंड इज ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट रायट। नाव सपोज रोड वायडनिंगाक आमी पर्टिक्युलर जमीन मनशा कडच्यान घेतात, एक प्रायवेट पार्टी कडच्यान घेतात आनी इन लिव ऑफ FAR इन द सेम प्लेस we are giving. This is becoming transferable development rights. And what we were discussing that time when we took over the government, this was transferable development rights for posterity. This is like if you are going to preserve land here, incentivizing this preservation, we will give you FAR elsewhere. आता खूप जाणांची लोकांची कंप्लेंट अशी येता की आमची जमीन 2001 सेटलमेंटान आसली, 2021 आमची ऑर्चर्ड जाली. Even the house had consented that we should go back to the system of having changes in the by case to case. Like public objections, gazette notification, परते हे जातकर government approval मेळटकर परते public objection open दवरप. All these procedures will have to be followed. मंत्रिमंडळान IT पॉलिसी आणि IT स्कीम पास केली। IT पॉलिसी जी सरकारान अंडर श्री मनोहर पर्रीकर जी प्रॉमिस केल्ली ती पहिली म्हणल्यार 14 आणि 15 तारखेक लॉन्चिंग आसा। IT पॉलिसी आनी स्कीम जशे लॉन्च जाता, स्किलिंग वर्कशॉप्स बाय गूगल एंड फेसबुक जातले, पार्टनरशिप अनाउन्समेंट्स विथ IT कंपनीज एंड अदर कॉर्पोरेट जातल्यो, STP Act जो सेंटर आसा ते इनॉग्रेशन जातले, lot of ecosystem talks in the IT sector will be there from various IT, ITES and other stakeholders which are top in the industry. कॅबिनेटान लोकायुक्त कायद्यात दुरुस्ती मंजूर केल्या। लोकायुक्त ॲक्टान आमी अमेंडमेंट हाडटात 30 जून म्हणून जी डेट आशिल्ली ती आमी सबस्टिट्यूट करून 5 नोव्हेंबर घालतात। पूण नॉर्मली 31 मार्च फायनान्शियल इयर सोंपता आनी थंयच्यान मागीर तुजे इंटरनल ऑडिट बाकी सगळें जाता, वेदर इट्स द पर्सन ऑफ द स्पाउजीस and it is very difficult to file the returns by June. So ताज्या खातीर नॉर्मल टाइम पिरियड सप्टेंबर पर्यंत जायत पडटा हे सगळें करपाक। ताज्या खातीर 5 नोव्हेंबर instead of 30th June has been taken in. मंत्रिमंडळा मुखार सगळेच 12 अजेंडा आशिल्ले। गोंय राज्य उच्च शिक्षण परिषद या नव्या बिलाक कॅबिनेटान मान्यताय दिल्या। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी।